Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Alalin iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan daklatan itinagan Alalin. May saak a high school teacher. Saan ka napintas? Medyo chubby, ken saan ka napudaw. Katamok aday to'y tirason, no apay nga iti edad ko a 25, jak pay napadasan tinaaddaan iti kaayan-ayat. No kasta nga kikita kami kadagiti gagayem ko, adda amin partner da, idinto ta siya ket awan. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Lalin. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Lalin! Ay, adak dito friend. Anya ter aramidam dito. Umay kan atag swimming tayon. Da kayo laangan. Agitun to no, iti barbecue akanan tayo inton madamdama. Ay na, umay kakit din. Ay, kita aman, no bagay ko da ito'y bathing suit ko. Uy, bagay mo. Nag-sexy ka talaga. Umay ka nga ro dun Kwa, awan bathing suit ko. Pabuludan ka. Mabainak. Si kamanan ni bain-bain ako na ako. Kita amat Ada amin partner yu. Angam siya. Awan. Ma-out of place laang dita. Iso ada kayo laangan. Oo, anya ngay Lalin. Agmay-may saka manin nga agawid. Anya ngay nga rod. May mayat ko mga min no adan boyfriend mo. Tapno adamot mangitulod kan ka. Uray awan. Mabalinak mo't lat nga agawid. Uray agmay-may saak. Ay na, sa balilat na ano adat i-love life mo. Naragsak ka. Anya ngay nga rod ti maaramidak no awan. Adala ko mamaamamok ta iyaram ko ken ka. Ay na, di mon sayangan ti oras mo. Sigikit din. Tani, urayan na ka ti boyfriend mo. Sigurado ka nga okay ka laang nga agawid nga agmemaysa? One friend. Nagado dita pagluganan. Good morning, Ma'am Lalin. Ay, good morning, Manong. Dapay ka di klasem. Ay, awan Manong. Kalkalpas ti klasik. Maginanakamot Wan. Kat, kumusta mat ti kagagatan a security guard? Kastoy Agrig-rig at lata, ma'am. Iso ngay masidegakan ka, taumutang ako may ti kwartam. Apay ka di, Manong. Amumatan tiyag papaadal. Panagbabayad manan iti tuition di kolehiyok. Kasta ka di? Bayadak to yung sweldo, ma'am. Oh, sige Manong. Mano ti utangam? Ay, agyamanak, ma'am. Di kagdanag. Bayadak matlaang. O anya, sumurot ka kanyak inton bigat? Mapan kami ijay mall. Asino ti kadwam? Siyempre, amumon. Sige. Da kayo langan iti boyfriend mo ti mapan ejay. Ay, na friend. Kasano ang makabiro ka iti partner mo? No saan ka matarumrumuar? Bye-bye amon. Inikat kon iti bukabularyok day nga ayat. Apay akas tati sao? Sa anak ngamin anapintas. Ay na friend, saan laang apintas ti birbirukin dagiti lalaki ta? Ay, basta. Kastoy siguro tigasat ko. Agbakbakat asinggal. Tatang, inggatangan kan iti agas mo. Unay kan anak ko.
Si kaabat amin na hindi gumatgatang iti ka sa pulak. Kat, awan mo ti sabali agumatang. Dagiti kumamat ada do makakabsat mo. Ay, baybayan nyo idan. Makangag tanto manen iti saan anasaya at asarita. No agpaghatang ka kadakwada. Nakaanos ka talaga, anak ko. At dagayam nag-spark dito'y Romaw, Ma'am Lalain. Wen nga rod, manong. Addan sa problema iti linya ti kuryente. Sa anak mo't ngamin nga electrician. Hanggang bayam ta binilidnak ni Sir Principal amang birok itinalay nga electrician. Tatarimaanan na day talinya ti kuryente. Ay na, agyaman ako nay, manong. Papanunutag nga ron nga ayabak tay kaanakak ani Dumeng. Nalaing ka day jay nga electrician. Ay, sige man nga rod. Delikado ngamin. No adda mapasamak nga uram dito eskwelaan, manong. Kitaag man dyan nag-spark a kuryente dito yung room mo. Dayjay, oh. Ay, oray lang imisit. Ala, delikado day ta, friend. Wen nga rod, friend. Sana bale. Adda umay nga electrician inton madamdama. Nasken ama ipatarimaan day ta. Kan masapul analaing jemang tarimaan. Wen friend. Ison samot daytan. Jay kadwa jay security guard tayo? Wen, friend. Kaanakan na ka, no? Uy, kasla pogi si ka. Oh? Natayag. Ay na, pogi nga agpaiso, friend. Ma'am Lalain, iso da ito'y ti kaanakak, di Dumeng. Tinalay nga electrician. Hello? Dumeng, ni Ma'am Lalain. Nasingpet at teacher day ta. Naanos pa'y. Kumusta kan, ma'am? Nasaya at mat? Ay, Dumeng, kaanakan. Ijay nga tao ti ayan tinag-spark alin niya. Tarimaan na madagusain. Alis tuam para ka ni Ma'am Lalain. Apay apinanawam di agtartarimaan. Anya kumangay ti aramidak. Bantayak? Una, damagam no barupay. Kan damagam ti cellphone number na. Anya? Ay, unay kamutan, friend. Diyak maaramid dayta. Kaya't ko asawan, makigayim ka kan kwa na. Ay, bye-bye amon, friend. Bye-bye aklatan nga aramidan na ti trabaho na. In kapag meriendaan si gamit, rum mo di tartarimaanan na. Pinanawam kit din. Doming, agmerienda ka pa'y. Agyaman ak, ma'am. Dandanin malpas dito aramidak. Nasaya at mat. Tapno dito'y kami nga agklase inton bigat. Ay, nagpanik dagiti estudyante. Gapo iti napasamak. Di kay madanagan, Ma'am Lalin. Sana na maulit dayjay. Natarimaan kon anasaya at tilinyayo. Agyaman hak, tada ka. Ma'am Lalin. Mabalin ka di amaala ti cellphone number mo? Ha? Mabalin ka di ti makipagayam kan ka? Kwa? Mabalin? Agyaman hak. Naimbaglakit din ta saan ka asuplada, Ma'am Lalain. Inala na ti cellphone number mo. When, friend? Inted mo kuman Inted ko, Anya nga tati kayat na asawan. Kaya't naasawan, kursunada na ka. Kas, Jay? Ay na, friend, nagwapo diyag kursunada kan ka. Diyak kayat na panunutan. Apikit din na saan. Di tan tirugi na tapno maaddaan kan iti relasyon. Mabuti nga, friend. Anya kumangay ti kabutang mo. Mga nulukwan na klaang. Iti day jay akin na pogi na.
Ang mga nuado ti girlfriend na. Ay na, saan ka ngamin nga agpanunot itikas na Ay na, friend, maragsa ka ng parakan ka. Sigurado, addanton boyfriend mo. Agtal na ka man. Ay, ne, rabi igaya man. Ay, maturog takit din. Angam, jak mo't makaturog amang pampanunot kan kuana. Ala. In love kan, friend. Pinana ni Cupido tapuso. Ay na, agsakit ti ulok gapo ka dagito yung estudyante. Ayun na yan. Nagwulwul dagiti estudyante. Anya nga tayo ti aramidag. Ay, una yan ay. Sino day ti umaw-awag? Hello? Hello, ma'am. Ni Doming daytoy. Jak pagarupan nga umawag ka. Atak dito'y trabaho kita. Nalagip ka nga awagan. Saan ka kami na maikat dito'y panunod ko? Anya? Mabalin ka diya pasyaran kay Jabalayo. Ha? Pasyaran ka itong rabi. Kwa? Sige. Kunak nuluklukwan naklaang. Jak pagarupan at talaga nga umay ka dito'y balay mi. No imbagak, aramidak. Saan na kumapagduaduan, ma'am? Lalain, tiyawag mo kanyak. Amo ka single ka pa'y lang. Nakamuam. Ni uncle ko. Ti Guardio. Adon tinaamuakan ko na, may papankan ka. Pasensya ka na, tanagdamdamagak. Doming, api nga aramidam daytoy. Gaputa agayatakan ka. Idida mo pa'y lapan nakakitakan ka. Nakarik na akon iti ayat. Swerte ka nun nila lenti makatuluyang Domeng. Ay, awan makunak. Nasingpait. Isungarod nga aramak, angkal. Sapay la ko matasong batan nak. Amaw no niya ti paborito na sabaw. Rosas. Light bloomer ti paborito na akulor. Kasta ka di? Sukudong tayo eskwela na pag-isursuruan na no aghaway. Tay tulod mo di balayda. Day takot ti weakness na. Unang angkal. Lepas ang masapat ti trabaho. Tapno masukon ko nila Lane. Napan nagisuron nila Lane. Wen, nasapaan na pan. Apay aya. Ada ngamin makitkita mi amang itultulod kan kuana ka no kasta nga agawid. Agar-aram ka no kan kuana. Am-amok day di lalaki. Guwapo, kan natayag. Ngambagbaga nila Lane. Tama nga nulukon lang day di lalaki. Italaang mad nga agayat ti anak ko. Ay na, playboy day di lalaki. Ang mga nukwartaan na laang nila Lane. Saan mat kumaa? Iso nga road nga itapay laang bagbagaamon nila Lane. Iliklik mo iti dayjay alalaki. Madlaw ko kadagiti tao ang malabsanta. Akas taunay ti panangkita da kadata, Doming. Bayam latay da. Dagiti chismo sa dagita. Amok na niya ti pampanunutin da. Anya ko matipang panunutan da. Asaan tangag bagay? Apay nga minakasta ti pampanunutam. Gaputa, guwapo ka. Dinto ta sa anak anapintas. Saan ka man ngagsaw iti kasta, Lalain? Dayta ka di ti rason. No apay asaan nakasungsung batan ngaging gayta. Ngam nakasagana nga aguray. Saan ka nga apuraan? Lalain, nakaluto ka ka din. Saan pa'y tatang? Apay, mabisin kayon? Lalain, anak ko. Kayan ayat mo ka din di lalaki amang itultulod kang katunggal malam.
Ni Doming? Saan pa'y? Adu nga main ti mangmangag ko adakas mainaig kan kuana. Anya dagita amang manggagyo maipapankan kwa na. Adu kanaw ti babae iti biyag na. Anya? Amangan kanaw no kwartaan nakalaeng. Kat no maala na ti kayat na, panawan na kaan. Tatang? Iso anaskan nga aganad ka, anak ko. Agpanunot ka, analaeng. Jack man mo, Uncle. Hanggang panagrik na katliklik-likan nak nila Lane. Nay, apa ingay? Awan mati amok abasol ko kan kuana. Bayam ta kasaritak badamdamay di eskwelaan kanakan. Ay ayatak nila Lane, Uncle. Awan panagduaduak iti day taarik nak para kan kuana. Ay, ma'am, kung may kubayadan di utang ko. Agyaman nak, Manong. Ay, ma'am. Kuha damagaklang day toy. Pudno aya liklik-likam ni Domeng. Ha? Nga main, napudno kan katika anak hak, ma'am. Manong. Pudno ka di ti madamdamag ko. Nga adu ti babae iti biyag na. Jack ilibak, ma'am. Ang ididay ta. Ta isukag nga rod ti kamaten dagiti babae iday. Ang saan itan. Kasta ka di? Kalpasan alinuko tinaudi akayan ayat na. Agan anada no maipapan itinagan ni ayat. Ururayan na kamanin ni Doming EJK. Talaga adinak sardengan. Ay na, friend. In love kan ka. Abi ngamin aliklikam. Friend, mabutengak ang masaktan. Kan maisa, sa anak ang maikari itikas kan kuana. Ay na, saan ka ngamin nga agpanunot itikas na, ah? Amumad, jak pa'y napadasan tinasaktan. Jak kaya't timasaktan. Ay na, friend. Amin tayo no agayat, masaktan tayo. Adda ka di matisan ang masaktan. Ang pasit na amin data. Apay adi mo padasan ti agayat, friend. Naragsakak ta nagkita tala Lane. Di mo laam mo. No kasanum akong kumplituan ti aldaw ko. Pudno ka di dagita nga ibagbagam. Amok nga agduwa-duwa ka. Gapo ka dagiti madamdamag mo. Aklonakan ka. Adon ti kapadasak no may papankanayat. Ngam, saan ko na kaya ti masaktan pa'y? Ado dita tinapipintas, Domeng. Ngam apay asyak payla ti kayat mo. Lalain, sana napatagkanyak no napintas wano saan ti may sa tao. Tinaskan kanyak ket di ugali. Kan kinadalos ti panagpuspuso. Ha? Kat sikati nakakita kadagita agalad, Lalain. Nakita ka na sayat ka babae. Iso nga inayat ka. Mariknak nga agayatak mat kini Doming, Mr. Lonely. Tapanagkunak kat seryoso kanyak. Ngamjaklat ta maikat ti agduadwa. Mabutengak ang masaktan. Tuy pagayam mo, Lalain. Pagayam Lalain, nasaysaya at numakigayam kapailaan kan kuana. Tapno naan anay amaamuam ti pudno a kinatao na. Babaan iti dayta, maamiris mo no napudno matlakan ka. Kan di mo kumatagibas sitan dayta bagim. Ti kapatgan, kat tinasayaat a panagpuspuso. Saan at ti akin ruar alanga. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Alalain, iti Quirino Province. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo,
Ken iti met direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.